सोलिबाय थानाय HSLC एबा गोजौ फरायसालिनि जोबथा आनजादाव बेले-बेजे जाबाय थानायखौ नुनो मोनबाय थानाय समावनो दिनै धेमाजि जिल्लानि जनायाव समाज बिगियाननि सोंथि गोसारहोनायजों लोगोसे फिननायनि कपि मोननाय जाथाय जालाङो। जनाय महकुमानि सदर मुरखं सेलेक्ट हिनजावसा जौसिन गेजेरारि फरायसालियाव जानाय बे जाथायजों लोब्बा थानाय 4 सुबुंखौ जनाय पुलिसा हमबाय। हमजानाय सुबुङा फारियै कम्पिउटार दखानि धीराज दुवारा, गाहाय फोरोंगिरि पद्म कुली, लीलाधर पायें आरो 4थि थाखोनि साख्रिआवला देबेन पाटिल होनना पुलिसनि सुलुङा मिथिहोदों। जाथायनि सोमोन्दै मिथिनो हानाय बादिब्ला दिनै मेट्रिक आनजाद सोलिबाय थानाय समाव आनजाद मिरुनि फरायसालिनि 4थि थाखोनि साख्रिआवला देबेन पाटिलआ गंसे स्कुटियाव मेट्रिक आनजादनि सोंथि बिलाइजों लोगोसे फिननायनि माखासे जेरक्स कपि आरो आनजादसालिनि रुम नम्बर लोगोसे माखासे रल नम्बर थानाय लेखा बिलाइखौ फरायसालिनि गेटआव पुलिसा सिग्रोमनायाव हमनो हायो। মনোজ পেগু আৰু ভূতেশ্বৰ বুঢ়ী। মোৰ নাম দেবেন পাটিল। আপুনি এখন বিদ্যালয়ত কি পষ্টত আছে? আপুনি এখন বিদ্যালয়ত কি পষ্টত আছে? ফৰ্থ গ্ৰেড। কি স্কুলখনৰ নাম কি? মুৰগং চালক গাৰ্লছ হাই স্কুল। আপোনাক এইটো কৰিবলৈ কোনে পঠিয়াইছে? মনোজ পেগু আৰু ভূতেশ্বৰ বুঢ়ী বন্ধুৰাম চৌধুৰী। মই নাজানো, কিন্তু বাহিৰত ৰাখিছে ইহঁতে, মোক নিবলৈ কৈছে। কোনখন দোকানৰ পৰা জেৰক্স কৰিছে? মই নাজানো এইটো। এই ৰাংগত তিনিআলিত ৰখি আছে ইহঁতে, মোক দি দিছে, মই লৈ আহিছোঁ। কোনে দিছে? মুৰগং কলেজ হাই স্কুলৰ হেডমাষ্টাৰ। এইটো ক'ত দিব লাগে বুলি কৈছে এতিয়া? এতিয়া ইহঁতক দিবলৈ কৈছে। মই মনোজ পেগু, ভূতেশ্বৰ বুঢ়ী। আজি মানে এখন কোনখন পেপাৰ এখন দীপ্তি দলে লাগাছে। মই নাজানো, কিন্তু বাহিৰৰ পৰা ইহঁতে যোগাযোগ আছে, পঠিয়াইছে, মই আনি দিছোঁ। মই নাজানো।